Odličnu utakmicu imali smo prilike vidjeti u finalu Copa del Rey. Naravno da možemo biti i zadovoljni konačnim rezultatom s obzirom da su slavili naši dečki, pa neka evo, sa dobrim raspoloženjem zaključe ovu sezonu. Apsolutno, ja se pridružujem čestitkama, mislim da je apsolutno, posle penala, ali evo, nekako očekivao sam možda da će Atletico to riješiti na malo lakši način. Mislim da je ipak malo iznenađenje, iako u kupu to se zna dešavati, ali s obzirom na visinu ugovora Simeonea i na visinu ugovora igrača Atletico, mislim da bi trebali ipak pružati malo bolje igre nego što pružaju u zadnje vrijeme, ali sad s ovim, osim što su sretni ljudi u Sociedadu, najsretniji su navijači Barcelone koji mu ne mogu zaboraviti sad ovo nakon izbacivanja iz Lige prvaka njegovo ponašanje, tako da imao sam priliku čuti se s njih par i svi su baš onako nabrijani. Ljuti dalje? Da, jesu. On mi djeluje kao čovjek koji zna onako uzdrmat sve ostale oko sebe, nekako baš je... Je, zna uzdrmat, ali čini mi se da radi dosta tog onako promišljeno, ne impulzivno. Kako ne? Ništa naivno. Ima čovjek na kraju krajeva i iskustvo već je puste godine na toj klupi. Je, kao da mu je ostavljena u testamentu. Što se naših tiče, Sučić u ovoj utakmici realizirao 11-terac. On, vidjet ćemo hoće li ostati ili ne, međutim ugovor mu definitivno ide dalje. S druge strane, ugovor Duje Ćalete-Cara istječe na ljeto, to jest on je na posudbi tu iz Lyona. Sad ćemo vidjeti hoće li se vraćati možda u Francusku ili će nešto treće biti opcija. Da, vrijeme će pokazati jedno za drugog. Ono što je za nas trenutno najbitnije da obadvojica imaju sve veću minutažu, da igraju na jako dobrom nivou, na jako dobrom intenzitetu i to je zaista velika snaga naša, da li u rosteru, da li u prvih 11, ali jednostavno u veznom redu. Tu je uvijek najveća potrošnja, tu nam zaista treba igrača s velikom kvalitetom i sa velikom kombinatorikom i sa velikim motivom, a Luka Sučić u svojim začecima kad je počeo igrati iz reprezentaciju igra na zaista fantastičan način, pa mu se desi onaj nesretni događaj, ali evo sad nadam se da je to sve iza njega i da će ići sve onako kako je bilo prije. Da, Atletico ostaje borba za finale Lige prvaka. Rekli smo odmah i u samom uvodu da ih je ždrijeb ipak pomazio, ako ćemo gledati što ih je moglo sve skupa dopast. Premda, ispomenuo si sad tu utakmicu sa Barcelonom, žalili su se, Laporta je pisao priopćenje, ne samo na prvu, nego na obe, uvijek je nešto. Ja vjerujem da će biti sad dosta zanimljivo, ali evo, kažem opet, malo je utek sad već na Simeonovoj strani, ali zaista imaju on jedan od najplaćenijih trenera na svijetu. U skladu s tim i momčad su dosta pojačali, dosta su novaca potrošili, ali jednostavno nema rezultata koje oni svi očekuju. Tako da im je taj sad polufinale Lige prvaka im je fokus znači na 200%.